ku-3. Angihambi ngedwa mlaleli wami, namhlanje ngilesivakashi sethu esisuka khona lapha eManama Hospital. Uzazitsho naye ukuthi ongubani njalo uhamba ngani. Nani Mtwakazi kaZulu okhulumayo nguMondi uNes Mdawini Sibanda Thabiso uJamel uVodloza uMaqo. Ngiyajabula ukuba lana namhle emsakazweni ngithi sizoxoxisana kuhle ngodaba lwamadoda, ikakhulu impilakahle yamadoda lemikhuhlane ebangela ingqondo. Yikho endiphathele khona namuhla. Siyabonga kakhulu, ngithemba njalo limzwile uthe yena-ke nguThabiso Sibanda uMdawini. Ke limzwile khona phana ezitema emsakazweni. Ngithemba nje ayike basazojabula abalandeli namhlanje. Uthi ubuye lapha emsakazweni ukuzoxoxisana ngomkhuhlane wengqondo, ikakhulu ebantwini besilisa. Yebo, nimzwile khona phana njalo. Siqhubekele phambili njalo ukuthi esichazele phela kabanzi ukuthi umkhuhlane wengqondo ovamileyo kakhulu emadodeni ngabe nje ubangelwa yini? Singamadoda, njengoba lami ngiyindoda ngilapha, sihlangana nobunzima obuningi empilweni. Sikhangela indlela umhlaba wakaThixo oseyenza ngawo. Umhlaba lo usukhangela abantu abesifazane kakhulu. Ngokwesibonelo, umuntu kaThesi nxa kumbe efuna uqalisa i-NGO kumbe ama-NGO kona la khona kaThesi befuna i-NGO ezasapota i-girl child. Okutsho ukuthi thina amadoda selinyathezelekile. Okay, baba uMdawini khona phana, kuyini okwenza impilo yengqondo yamadoda ibe yindaba eqhakathekileyo namhlanje? Statistically sesihambe emhlabeni sibona amadoda sesiba manlutshwane ukudlula omama. Okuyisimanga ngoba nxa sibelethisa thina lapha esibhedlela abantwana abangabafana yibo ababaningi, kodwa nxa sekukhulwa sebebakhulu abantwana abangamadoda bagcina bengasafiki iminyaka engaba ngu-20 in average. Okokuthi sekusiya phambili le vele ama-numbers abe lokhe reduce kungenxa kakhulu ngemikhuhlane yona le eyengqondo. Kodwa okulusizi ukuthi njengabantu abansundu asikunanzeleli kakhulu khonokho. Asikunanzeleli. Nxa sibona njengama-numbers abantu abazibulalayo kumbe bayazibophela, siyacabanga ukuthi maybe lo muntu u-weak. Abantu bajayele ukutsho njalo. Kumbe sithi uvelelwe ngomunye umoya, kukanti okuyinto kwangikhona kuyakuqalisele umuntu esasemncane. Alright. Kodwa abantu belokhe bekumbanatha. Alright. Ngithi umongikazi ekhuluma ngemikhuhlane yengqondo evamileyo emadodeni, uthi yatsho ukuthi abantu bayazibulala abesilisa. Ngezinye indlela umuntu lwana owesilisa, ngike ngitsho khona lapha ukuthi siyazi ukuthi kuthiwa masikhula amadoda kumele aqine, akumelanga indoda ikhale. Uyabona, yikho lokho ozama ukuthi ukuchaze khonkhani ukuthi amadoda ngobuningi bagcina bezibulala ngoba kunzima ukuthi ebuye eyindoda ezokutshela indaba yakhe ukuthi hayi mina ngile problem enje, mhlawumbe yindaba zemali, lazo yikho lapha okusuka khona amadoda ayenzeni azibulale. Indaba zomndeni amadoda asuke ezibulale. Kuningi njalo esingathi sixoxisane ngakho namhlanje, kodwa sibuze khona apha futhi njalo
Baba uSibanda, yiziphi impawu ezingatshengisa ukuthi indoda ibhekane lodubo lwempilo yengqondo, njengoba bese ngitshilo ukuthi okunye kungaba imali, okunye kungumndeni? Ya, konke khona lokhu ngivumelana lawe ngoba sesikhangela endabeni yemali. Impilo siqhathanise le mpilo yakudala. Kudala okhulu bethu besakhula, loba esikolo emfundweni, umntwana ongumfana nguye waye eqeqesha ukuthi aqhubeke ngezifundo. Ogogo babephanga beyendiswe, okutsho ukuthi kusiya phambili lemisebenzi eyayibhadala yayitholwa ngamadoda. Sokuhlukile lanamuhla, khathesi sonke sesithola equal opportunities labantu abangomama. Sesincintisana ukuthi sithole imisebenzi efana nalabomama. Sithi sincintisana kunjalo, umuntu ongumama nguye ongani futhi uyabeza uthola lowo msebenzi kuqhathaniswa lami. Okay. Sikhona lapho usewutholile lowo msebenzi, usethola imali eningi ukudlula mina. Sengifuna ukuthatha lowo mama, expect ukuthi ngibhadale ilobolo kodwa ngingasebenzi, yena nguye le mali. Yikho kwenza ezimulini eziningi uthole umuntu ongumama ezilobola ngoba nguye osewutholile lowo msebenzi. Ukudlula yena ubaba. Kunjalo. Okay, yikho kwenza njalo ubaba la ezizwe ngathi hayi angisenguye phela, ukuthi umama nguye semkhulu kulami, sensizwa ngomama. Ukuthi nguye seyindoda. Uyabe seyindoda ekhaya. Yikho okusuka phela amadoda naye azizwe sengani hayi lapha kahlonitshwe ekhaya. Hayi-ke siyambonga khona phana ubaba uSibanda osuka eManama Hospital. Next question khona phana iyalandela abalaleli, lingayindawo oseselombuzo ngaleyo indaba yomkhuhlane wengqondo eyabo baba. Niyababona nje ukuthi obaba bavamile, siyazwa kuthiwa uzibophele, siyazwa kuthiwa ushaya umuntu wamlimaza, wasuka lapha wayezibophela, wasuka lapha wanatha ipoison. Asithini nje ukuthi sixazulule le ndaba, sidinge usizo ukuthi abobaba awusamelanga nje bethathe into liyana ebazise ubuhlungu, beyithathe beyifake ezandleni zabo, ekugcineni bagcina bezibulala, bagcina benatha amaphoyizeni. Njalo ngithi mlaleli, ungayindawo ku 97.0 umsakazo weNtepe Manama Community Radio, sazoba mnandi.